directly. Economic sense. First of all, what is your own opinion about such policies? Yabare munongo mutebe kanisa. Ni isiyuma eyo government erukora. Konko bwiro bwinje baza kukora ikintu babanze bazagura wundi bebuze. Ahitugambira twine project ya parish development model. Tukareba hentandukwa scheme. Twarebaho women empowerment fund. Twareba ngo youth entrepreneurship fund. Twareba hemyoga. Konka muherwa byona nushanga bariyumba designing such policies na programs na bashitama kamba. Nyewe na nentu yigo gutwira ntuzo mu karuru. Wareba obworo burya ground. Warabebembeze bitukutunga. Nkigambira ngo policy makers bine shobeye bakora. Abo kubata bakuzamuntu wabutosha bakareba okwakumanya ikigambe kibakwete sente. Nonye tegereza. Hati ngo kuturiyaha nyowe average income yanje yo kwezi ni nka 4 million. Ina per month ezinkutasi. Ezikwata honkareba. Average income y'abashija bunkureba haninda abona ni yo range ejo. Konko mbashomera economics mbajango umuntu ari kutunga miliyoni ina wamuhereza miliyoni 8 nzimuremi ikozesa nangwa na business nefa because sente za accumulatinga oyego kuba kuzikozesa otandika business ye mitware 3 ergamwe 5 ergamwe ba 8 ehikari 10 hato tandika kuplaningira 20 konko business oyine mu 10. So haba hatariho demand to kubasa kumanya variye sente zoyine. Hati commissioners n'aba bandi abariyo mu ministry kuba kushitama of course kuba kuza kuleta program mbabanza baje designing ejiri intended objectives ejira na target n'ibindi. Konkanyenda nka case study rizoba tugiteke aha PDM oreba abantu abakutagetinga ababijona ari kujango n'abakorera kidaconga. Omuntu ari kukorera kidaconga nkimanyisa ngo burahamuhera ubwo kwezi takusya mitwaro 30. Wamukiruza wa miliyoni ayinibanja ryo wakafuna ayinibanja ari ayine cyoro cye kanisa takacire ayine na fizi yo mwana yishomero zaheza kumugumu omunga najate mukama yeba ayine mwezi cye nembanje za kabox ayirukanga banza begaho 40% yesentezo akiriyaringa amabanga konkana zatakazitunje ayine bimu abutwantugamba bo mushana agambira abacuruhura aba kuri district zitakamushikire mba mujyango ahandikise sako omukwandikisa sako atamwa kasente nyecoro rebere TV mwe abemurukaba nabatanacise za password na nebindi hatagira bakarmageze ba Moses Sentwiga bamutege ngaro ntwende za password ntwende zo kugura file ntwende zaci akiza kuzirundana zona ezazirize njugano zuhero mu mpongana. Hati sometimes as projects zija kuba kube buri nkabwanje nabakumanya amateka mu kwato wagireta mu mukoma ahabo kubana batomeza president then ito basigara tsigara zo kumujuma na no kumutere nduru kandi omushatine nshonga abo kubana numba mu project baje design jaba mjango mukama witu iwe twe sente tukoreke cyo kugira ngati studio ntugamba sente muzahero muziryiba muzikwata muziherezo muntu owenta asyaye atakubasa kusyana mitwara 3 okwezi omukwasa miliyoni ekintu kifera nabwecho program zeze zimwe nungi konkanchenda zibe zabache batorino wanyetegereza aba kubeje miliyoni yo hiro muntu wabutosha ogwar korenda yonka ninga rukoro omuzo wo muntu bakamuhe 15
Nchimanyisa ngo shayo kuzihuza. Nugija kuba mihankunami. Ogwe wa mukomo. Ciao. Turagarisha kutunga experience cyo gukora isinge. Moses. Kasha bonanza. Bueno, atono nore nabo abantu bambi twagira ubwembezi. Kuko no bakwikanje ubwembezi bamba kubona bona. Batunga bose. No kishuka mukara moja na party ya Uganda. Teka warika. Ga president wa Uganda ni myanya yo kutegeka muri karamuja. Mubona abo kwa bakabanza kuza kubigisa ukujware pare kuza gukora ki hata abantu bara bakija bintu muri ro kugenda tekete ngo ubwembezo no waza gukora icyo cyamanu waza gukora ibyo kutangaza kuko tubanzo rebe Uganda to exporting aki house girls house boys mudatembenye kuza gukora house kandi barwana wamuze baravuze na bakwise mutazi ko nene ahabse y'u Rwanda numva ko exporting nyashi ubone exporting ya nyashi uwabukino ko muri mbarra ukashaka mu kintu cyanje made in Rwanda made in Tanzania wine cyo wabwaso ukashaka cyanje made in Democratic Republic of Congo chira na nanga bafu zikasi bakunze ganka Kenya Kenpol Kenpol konkebe agamanga agaturihi to no kigumire kushaga mwarunke kitu kijomba kiguza muri kiruga ko mahangaga exporting water in another form then you Uganda tinkumanya ngati waza Tanzania umpererayo tinere iki made in Uganda umperera Rwanda tine kinarebera mu made in Uganda tinkumanya Kenya bano no shanga yuki aya ntaze nkamate no shuto baganga ngugaruke mbaza bazi now atobuzo buburuka mbagambere obuzo buruho nubuya ku muntu wabutosha wowe cyebemberwa nawe nikizu akuko bagayi onorato kazumbantu wabetegereza wasemirenga hano isimba ebiri bono kabari bota babukanga boro ndabanyizya bas umuntu nanyizya taborobi nza kutunga experience hati omuntu wabutosha wowenka ebye bagambe bituntu gamba ne president akusiba na gamba na ba minister na baahi wini byakwenda wina anda temporary relief ashimuruka cyanywe arabe hariya na wanuka kapstoke nyamara bindi arabe hata so ati byo kumugambira ngo kwatashinga miliyoni emwe munuza kugizaza ngo ugiye umanya ki munuza kuyakurisa nkoko ya no kutunga embuzi yaze ngo yawagore hembati 10 muzaza gukora ki eje mboze ndingwa tawugireze tabakugenda abo ko kuza kuhereza abantu ushimwe kubashanga muhanda nabagiye yuno hari 50 umuntu washanga hashitami takujira nyoko nguza kwa muntu uri 50 nyimushanga muhanda nyo niza kuyo wawe ni hari 50 mati Uganda government ncheko ne kushanga umuntu kufiteza kode kujagire ngo yimuka tweri 50 zembara no wakujya ngo niyunguze owabagera ngo ninza mbarra no Nuchirema herezo umuntu urya muhanda nagerata nagenda abo ko parish development mode sente ninko ko umuntu urifite hata nabagiherezo gwijigire batera kodi ngwimuka abantu bashoto bagiyombe ngoza ngai abantu bashoto bagiyombe kandi bigombe batirwa mu hatu government tiyabaze ngwimuke ngumba herifti wagora ngo egira umbyaro entwiga kanku yambe hwaka obu parish development mode ya benetandaka nkani mpandiki sasa kozu nungisha to owitu isinjo nkamare myeze 3 ndukuronda commissioner ari ku registeringa sakozi abuze abo kuba kariyo field nahereza abantu buhereza rukwandikisa sakozi commissioner na kamashofisa akari kamashofisa no kuzandika hari register of sakozi yes but ari level ya commission yes but that one the representative of that person in the district is the commercial officer sakozi PDM ne myoga nazandikira mu district kansuri akaza ba registeringira ari kuzo mu ground siyanga riyo noraro okay so hari fite umuntu yomuka ubyani utije kwirifite takagambe ngo inakuza hatu banzozo mbyaro wanyu oranziyo kokora needs amatakagari kokora needs assessment amatakagari because twashoma factors of production amatakagari rebaterio
amataka go n'abana bagurikireyo bazo mu town bagasigira bakikurira n'abagurisi n'abakweshera bafite rente bikatu n'abakushora mu rutoki umwana bagushoroma iwashangiye umusigazi nari mpangire ngo nashoroma umwana so ibintu bituza wakireba so atabantu abintekateka nkejo kugira ngo agufutura umucyaro no kubona so ragamba utagarfe no ukireba abantu abintekateka kugira ngo ufutura umucyaro no kubona bona hati waza kubahereza sente hati naza kubayambaki nukireba abo ko muntu oyine miliyoni ngo mucyaro na ingana no yine miliyoni nka 50 mutawe bazo ombya investment abo ko mutawe no kubanza kupangisa eduka yanaka nukireba ijo rent y'imyezo ntabwo banzo jegeke then kuza gukora madara wo mucyaro na yabyire biyimba babyamezire nukireba we nabasabugure mpene agirisa abo kwa nashanga inaho kugirisa kwa matine bunyansi ariso wabandi bakatoja shengenge kuge mbuzi nefumura nachiterero no sibuka so mindset no butandi tugamba abantu baza kwa sente kigwire government nakore kikire abe kuzihereza bo bashemerire ansa negira ngo apana so nazara bajurwa government hate nore government yarwanyisiza hate kwiyamanye ngo gukora entunguka ngwe formule gumere pi r squared hati ibi ya emwe yabyesasira hati une kuri ibi bikorerwa ibyo higuru nukireba ni ya public relations tubanyire sente hati jo tukabaretere imyuga hati baretere parish development model ahubwo kuba ikisanje kikazahisha ne cyane by'ubwembezi bije bacyongeze ibi myaka nka 20 hato umuntu yaguma yazaho ayategure because nwabakangayo urangu John yamwesimbaho yarangira abandi namaza kurahira abandi barangira menda kwisimba hata akajabiruka bakingi hata batandika gukora programs in a rough and ready way and in the end ushanga yakubire program nungi niyo bagijabajabura tubagishikibwa tubatunga chance y'ugucuburira umuntu amwirugwa byona program yehendereza leta yofire ne sente za government zifire busha good buri kiri government ne program yo kwatara abantu y'abantu sende mbazkwata kubi ne bigo no mushango gw'abantu enkora yo kweriza abantu sende government kanshoti ne yabo bezamo ati government yaza kwatara abantu bahurire abantu nababoroga ngo government kikwata ibakwatereho umukubanza no kubanza ne y'abanyabu iyo no ebembero ta government imyaka 20 aha myaka 20 no buwishwe kuza kwatara abantu no basotinje kuba wagishakire ukishuka ngo umusingi ukata musiminti nce dar toratero kipapura cyo kubaganisa ameza gakurwa kwitakana gakutemba eruguru mu kisika so government yitu ya NRM kurate cya mugenzi wanje ecyana agamba ecyabantu bari kuplaningira president bakamudraftingira nojiko kutwatandika n'imyuga amina babona bakagaware okuzize zikuratana tinkuje kuzigarika muzona na muzumanya inchiretwaki government kuyatungira ubwebembezi kinana mukaga yajya ngute kuja kushana na zindi government ezarigireho obo mukore mbi obo mbatamanya abantu obo muhereza bi konga ko batankene bakora constitution 95 bajya ngo president neje kutegeka inshuri ibiri batahebsanje hata abantu abarigena president umchaka ko bagiye gukora constitution yasaba nk'ikisanje cyo kubanza ibi nyuma babergaho imyaka yabo yamara kwa kuri fute bikarisi hanga bakora constitution hata bamangu hati nubo twatunga government ensi nubo twatanda keriya mwenda washotse tubagireba kare cyo abantu bakima murisho abarigena umchaka so hati twatanga government ensi ya 95 cendera mukaga twazo mukarura 2020 2016 konka 2020 na mukaga rad 2025 buyaho ebisanje hato umuntu waba nojoti Boaz no mukazi nabasata kujura hero
kandi uri kuza kubyama no mu kitanda no basota omukazi no wawe no basota kujura omukazi na basota kujura hero nayo basota kujura hero kandi numuza kuza mu kitanda kubyama ekiro ana kutumuntu nana hisa ngo bino kansi ekigeza kureta neki iyo namwache to kutumuntu konka 2025 ihanga lyone si Uganda kareba government nabo ihenkomo habsanje icyo kumayisa ngo bakajura kare wajetegereza hati icyo cyatanga kutinisa abantu hona shogu no watugambira kinana mukaga ngo government ikuza kushana n'izindi ogu no abashabire imyaka 10 ngo niyakuza kutegeka inshuro sanje 2 akubanzana ngo keriyende Eria tutukujibara Eria ekeriyendozo wajetegereza kugakenana mukaga okisite cyenda nene ejo mukagisangura ejastege keriyendozo kuko akubona uteka ibyo kuriya ukabirozaho okuriya kwa kanoriya nabandi mwinga kokano bo waroroze waje bwire mweka tujye ngo ujya kajijabure government kajijabure so hati eyituru kubara nebyo kuye twataha sari tukashabeshara ngutone akaturi kama gumeni buri umwe bakamuhereza ekikopo cyerashe bakamuhereza swani yembuga konko mukanya bwanye ya wasutsire wayakireza eza John wakitegereza otunaga wasavingire kubi ejo kumesa ngo myaka 10 bahereye ngo yaba miki wakitegereza so hata bantabo no kwija ko kurwa kwiyawe ekeke myaka enchuro hata abantu okakomora okajabure byabandi nashoka boreka ngo ni appetite kushira abandi kandi mwena mwamusibire ko ben hata abantu batanka kwekengera kandi cyo mu nyenzuro kigite na n'iki tubundi government ye 2025 kwiyarize kutemboge zayo kuzahoye hati yatanga kutemukono muzabandi yabera yerashire ngo twagabura imyaka 10 kwerukwaho ninde kurira abandi yahuta zaho batakatarije nibyo ko biga wachetegereza so hati abantu batareka kureba gavete kayagira kenda kugira n'inzara nyingi na appetite nyingi n'abandi bari kuba banafu no kugira ngo ibyo byanda munonga cyari twaki aruka tiguta narubabisikaje munonga so hati iki cyareta abantu bariyo basavingiro batanga kugira umutumambi batanga kwetombitirwa kigabure ngo yahe nyama cyane now konka bayebwa ngo byo kurya kigabura no babishakire NRM nashi government egi yaberetse rwebembezi hati we na watonga niyo uri hasari waje tugereza nibaza kubingaho nambwe nabagizire mcumbi bakababinga ngo bakabaresereki abagurize ngo mwagabura kubi hata baguze government 2025 okuyaraka kutemboga abamwe bakababinga abo tinguje kabaga bamazina mwe mbamanya kuda kusevingo bwire so god twine so hata kuza kugereraje kuza kutigitaje hata bayo abatsagiraho abagumireho bajya ngo umubye kuza kutubinga katumutegereza hona nubu yakubatka kabutumuru baje kabutumuhinda akabutumisha akabutumuntu hona nibiza hona tarimkaho hariho birashaje kwaze kwakira ibindi kubyegabura nitonza kutira ibi byabiro waje tugereza so hata aba bantu abariyo nibareteze programs n'abakutira ibi biro aho kwari bonyo uriya na hatko munda na hatko missionary to umukwaho binabwo mu mundu binabita nabyo korera mutwe aha buko batakwenda kugerashi nuwe nyakubishaka so baye bajyango on process programs ziko ko mazireta babamba barashya babanda basigaye hata baba nabone bana bashakuri wanyitegereje kandi kabakorera abanyuganda ndikakora abanyuganda tgo hatu parish modo zitwarwa minister niyenda kugambira ngo president bamuriza yingira ikintu ngahora rate cyagamba bachi mutomo misho cyo kurira konkoriyo kibanamanya ati ebyo nenye bishakire
ekizibu abahango mbari cyo mu program nka parish moto hate icyo kubanza hate nyenda kubuza security rating ukabura ngo rubiro nzima 20 izasigara like trillion ziriyo mbando mbakuzibagana abantu babutosha manya uratu bari ya fezi yakashaka manya nyenda kugamba no manya sentezo kuba kuzishoza government ke kuzishoza ububwire buri kutwara abantu kuza kuzitunga zo kandi babanza bazogisa bazuguza kafuna bakoragana n'aba bank abahiba kuziha kuza kuzita account za nana ko kuteka ikiri wo bwambi wache tugereza we bale mun ati ningira ngo banywana beitwa abekaya hotel twabakora disservice kuba hanu hatahaho imbozi n'imfumu zokurya kusupu kuzabura kaya hoteli amanya ngo abantu abo bandi no bari mu mirumo baduhahire tubakarire cyakero hati mendi yora nene mtekereza byukuri bagira ngo mutafwa reka tugume tubaretera akukurya nakacyaye no gwebereseri embozi zagarikayo okuta supu okujagora ibikurya kuto kwako oide wona areka godi emfumo zo hano twakara sata tubirije ibikurya ati emfumo godi mereka jona hati nyona ari yenda ati nywana waje kugire cyane bando nicyo takanyire cyane Johnny yaturikiriza sore katika nojuko atwine mnywana witu kada mu office ya cyangwa sife wibanda nuwa Agustin Mushagustin uwe saha yona enkoko supu ya tamba ikitoche ba enogo mano kiruti ma ikitoche no sapura manya chikozire ebizo fumuzi management hano yagira ngo abantu aba bine kizibu mu baletere cyukuri kandi cyukuri tukine kandi cyumana nawo nyoni nyenda okutana kake na godi nishima bagenzi banje ba lawyer babiri abahentekereza yabo godogo nasa ka mnywana wanje chairman wa FDC hano muri Mbarara katembea Stanley mukunda muno one day ngamustinga ahantu hamwe tukantugamba ha security hati umurama leto ogwe wenka okutara mubuza hatwa atebya security ngumire atone kasasara atone abana tubasobore atunukanga bibiko basa tenda kigaza ndekere mshaida we nyukana kweta atindeka usakatimbiye nakweta hanu honest atnyondeka ataba kugambira security baro hati nyu bya godo ngodi yagira tebya bireke ati nyine byaje bikwenda gamba ninchiraniza na council entwiga council entwiga na agira ati government abo umuntu no halifto umuntu ari unagenda ababyamire tumbarigaho tukurangwa kirewe government negira ngo ababyamire bano buntu koraki tubene hukuba government nero ngo kubyama kwabo kuno umuje mu myaka yikwizana kujya kurugamo akabi nujya kugira an productive society eteine ekikutasha nayo nga government twine cyuragiho because if you are not producing anything nikimanyisa ngo hati government nejya kuba expendingeraho omumibazi omuhanda security infrastructure kunko wawo tene cykurgayo ekikujyo mu factory yo muhinde nari yo mu China nari yo mu Nyamuganda wawo tene cykurgayo ekirasa sora fizi toine sente zo ravoro mu supermarket nari yo mu baro kanywaho ka bia bakakwiha umusoro hati wo mu Nyamuganda government igira ngo nabana babyamire na president wenyine na kigamba kurungi okulamba program zinu zigenderiro kwiha abantu abari umuturo program ezo kwiha eza lift nazo ziroho UDC UDB ezo nza lift Uganda Development Bank na hati buri nojuka kiza hano 4 months ago kacheka na genosale no mukazo gwa kujikura bagira ngo hati imwe abene factory murati ntwenda kwa sente abantu bakutandika miliyoni 3 kugarike rugu Dr. Kazeire bazimuha bari hardware bazimuha and so many others baza apply there and then system okano julizaho na system yone kwera bakwa sente imyaka 5 mukaga at 9% paana kuko government yagira ngo turagoma ntuhabana ubunka haroho bari abatwasigiye nyuma kandi abatwasigiye nyuma abo kuba tuguma tubasigireyo ihanga rero ndiso kugera akabi habo kuba nabo umuringo gumwe nari ogundi nabo banya Uganda
kandi beine ekyo bakongera hantasha yanga so ninkirandiza na ntwiga indeed abantu ababyamire banu babyamire ko konka ahafutanda nawe kugira ngo uwe nagira taa obaraba byamire mbarijyo government negira ngo muramu byamire abamu begwejegize nubenda ko just a small spark ko bakwata bakagenda meso now program za government zinu eziri mu kasu bonanza zitakagasiire baahi zireserwe kugira ngo hati program ya input ni yente ni mbuzi abantu bagira ngo nubabyegabira honka haba mu nsonga ya quality haba mu nsonga ya timing nguno mutuletera embebo yenanasi nali omwani omusizoni omusana na cost yes na niyo number 2 nguno lete embuzi emetwaro nkaga konke fire riso kandi omukatali niso kujegura ye cyabiri nondetere ento jibara milioni na kandi neguremo nekitweka omukatali ka kiyesamo hati government egira ngo abantu banu obarana batugambira ibintu bino ko government eina amatu gayo aha ground habwachi bo tutakubaha akasente akari cash katali mu bureaucracy nyingi sente zino tukazisindika straight aha muruka sente zino bakatera akachiko kabo aka PDC Parish Development Model Committee kebembirwe owo muruka wabo manu wachi akebembere na membership neyoleka kurungi harimo omukazi omulema no munyeto abantu banu badise yes na chairman wa ndare mu kaliso abantu banu beyambe bebunka obuzibu barabarigire mu bebiri byabo na obuzibu tutakashira beyambiro ki obuzibu bwa program gazino buleserwe nkai obuzibu bwa program zino za cash bonanza habuleserwe number 1 abantu abatukweta ba beneficiary nubo basemiri ko bano implementing program kireta kugira ngo omuntu nagira ati nyowe tinsoko gaba sente ahandi nyuta kabandize kuzikozesa hato buzraziri milioni 10 ezo muruka abantu abakobanza kuzigoboraho nokachiko ka abantu mwenda ababanza bihehe zawo bakimara kwihehe zawo izindi bazaha abantu no which would not be a problem ekizibu kiza ngo ogo wakachiko barazikozesa kuvyo obwaramara kuzikozesa kubi no kugaraiza kamure makozi ile garikayo hati member wa hansa agira tunyini zigarayo onta chairman katakazigalire kandi tukazihayo hamwe hato ubuzu icyo bakizibu number 1 number 2 ahagombora taro sente za operation ezo kugira ngo CDO sub county community development officer nali barishiki sub county chief naso kwata pichipichiye aje ha ground abuza tubikagenda bito hati bintu bizibu biri mu program but okukwata sente bakasindika aha ground ni kiyambe bintu ba nyine ngenda gamba bibiri habubwire ekintu cyo kubanza ni financial inclusion emilioni 10 ahamuruka muruke ni sente nyingi muno kubaziba ziriyo zero tutingiraho economy yeje yo muruka haloho omuruka okuso kumara amezi mukaga ombakuturuke omumiturukize yabo no metahiza yabo milioni 10 stalo so milioni 10 zinu omuntu okwa milioni 1 ahankwikiraniza na ona ni omuntu ogu capacity yenea nicho korora program yenu ebira na mukaga I think biko gatano last year nubwo yabere launched in Chibuku hati ya maro mwaka na amazing kasatu ahandi sente tubakazitungire kuko bakayemphasize ikintu cha training by emphasizing ikintu cha mindset change konka kugira ngo haloho munya Uganda X wabere atine omutwaro gwa kutashi government wa muha milioni 1 hatiwe government gwa no gukozere uwe obare habwarashweraho mukazi wa kabiri habo kubati nko witwa sisi milioni 1 no swera buricho okuba kasese nibaduga nzugana bazeta omuka ambakonzo banyana bitu omuka ntumanyise mbuzi mukaga uboje mukatala mtwali 10 ruimi ejene mtwaro mukaga deno tahe mfuka na blanjiti already omukazo mfuka now obora swera government tekozere gwa ngwe kukozere ekikuru baswera hati government no jibuleminga okuleta sente ezo kuzuho omuntu owatenya capacity kujikosa nyoni ngira ngo nkeitu itwele especially the elite ban buri muntu ino muruko gwakorugamo ajeyo asenstezinga abantu banu ngusente zuno semiri kugire cyo wazikozesa omyaka 2 esazo kuzigarayo obine capacity kuzigarayo kandi usigaza kantu Sky TV la kari abantu program yetu ni Eishegyero hano ya buri wa gatanu kwe twaturi
kandi program yeje na radio 5 cyenda na mwenda katonyeza mushanju fama kurugarushira mu town DJ kanyamabere kuteraho abantu sigino bamanye cyugendo misho muhanga mu studios ntuganira hankora ya government kwereza abantu sente cash yabe cyo nkibaza kuyambaho abantu kubiho mboro no kubasi obuherezo mu studios nyino mwami to nawe John yaragagamba nyino mwami Moise nwaga bintuiga nowe ari aha umwami Anito Godfrey arahariya abantu nyumba tangara godo kwa Gotv akagira kimwe mitweta karebekaga hakika radio akashara ukashotene gode tembe bine byawe umwami ono nato muhanguze na plead ono nato kwiha watandika kwenda kwebembera abantu programs is obano hurota kwa kodoti no wasakota kakozere survey scientifically ngwatambara kumanya konke kishane cyo kura ground kwa kono kora audit ukabe no recommending ngo program izigumizemo actually program zeza kugumizemo konkana ziretwa hapi ako abashije bokora mu government koko musaya agamba nyo naguma mukoratirire imwe numbasa ko bamwamo no kujango yatwarira ko explaining eshonga ye konko kuyagendera nuko cyemereye abashije ababinja be sente zikuretwamo niziretwa mu bishwaga actually nyonyine entekateka eri kutana na ya government kujango izi programs nyingi bazireso mu cyaceze hatinka program ya NADS kurubagire sizo mu kanisa no mu makerezi ekane serving intended purpose kandi yunka eriyo mukono ya sari na bankarwana iwono jangwe ekindi hariho kintu kimwagamba mindset change ekigambo kya mindset change ni nkirebera aha bantu abakukira kuchomesa yani nka John nkogwa twiro munsi na hasoringa ya understand konkana bagenda bakirozo umusirikare ba mu home barracks ngo ariyo nashomesa mindset change debo ko wanyo kwino umusigaza kargaho mu town akana korasa kwemwe yarga ya yetabashaba kuru nkito kuturiya hatumije mbwegese okumurara jo mugoro mwene kuyimukize yababuza atomoro no mumanyo kwasha umushije mu mukuru yimusyo mukona atomoro ni nkiwe atomoro nkugambira kwashate atanabazwire t-shirt rebord atine motoke ye navuga kapichuko murumo mushi waragamba rakapicho yizire kunyege sokunda argo mboro nyahero na parkinga dabo kabini nyewe ni wako bena na eje samta hiyo mindset change no ommateka tune chiba kweta ngune nemo that rule you cannot give what you don't have nabachirozo umuntu ngwayize kushomesa mindset change niwe kimurebo rango borombo munuka noza kunjiro tandika business no kora umushara kugukubura utandika kwehahama no kirebe hati bakwata abantu abashomereza development studies in economics babateka ground batandike kwegese bintu nibo bakuba babishomera nababimanya mamangu wakoze so mutwaro gukarga mwebiri gukarga mweshatu it is progressive konkata kuza kukiruzo umuntu warigero musiniya yakana akaza training kabamba nabhanga akaheke mbundu nakora orders ngunashomesa mindset change najimanya shuwe wowe nka rigid ekintu cyo kumilitarizinga ekintu gwe bamusomesa kuri nicyo kiya leta na no kuteka ngo abasirikare ne bamanya buri kimwe ne bakubiya arya hamushara takatanda kagame daragwe nyanya ni waye korira mabanja abakafuna ne bamubanja aha ariyo nakushomesa mindset change ariyo nagishomesa honorato ojiro munsi nkajevu yiranyenka nyine binyine nonye tegeze kinini kumayisa now kutukikari yecho tugaruka tuzabyo hebinanka yanagamba government yijwire byoha hatuwa president kuyagira higuru naba minister be hargamwa babatorotozi barwamba gwerira bahanzi buri kasenta kakwijamba katera mahungu wano yenda kuchimanya
ninyenda otware cyo kureberaho ece sente zina banja yashohwize ziriya zibaye mbasindika asimu emitwari 10 okoshanga ngo umuntu ayine simu nka 30 ziregistaringira mu mazina gatakushana nazakira sente ezo umuntu wenyine w'abantu guterera isimu akatashe tuwe yashimye kuzitunga wenga car fraud star the first person wenga katore ko fere butaka y'abahoga no yijuka sente za parish development model uzarandaze kukoma the first suspect akara kawo banowa ninga kutugumoko samo yo mwachole onko kawo chiche nataha na miliyoni 12 mwa okwezi echiche tuna naziisha kawo nazitunga natunga nka miliyoni mukaga nezindi agitamara wensi z'amashita agitama yirejara wensi akiza kizugita gita muherugo kwezi natase bukadebwe nk'10 konka baza kuretejo program nwari kubanza kusetinga groups zakwenda kwibiramo ba community development officers no manyabo na ba commercial officers groups zibina ground zikwakire sende no kireba so hato umuntu hakube nahungira nicyo ndukugira ngo tutandike kukozesa system eziri established zikumanywa kandi zine track record hata nka sente wazirese za nko Catholic Church no bano mango diocese twataho miliyoni 100 eyine parishes 18 parishes 18 buri parish ina bashomesa nkabira na bashatu eyine abanyamugongo bati zigendero mu system kandi mbazi tracking zareto mu Protestant Church no bano mango bakiroza bishop na amanyobo kitini saba mukwase sente ayine bisha abadikoni mukaga ayine abahura 25 na nabamushikirwa bati nazisindika atleast umuntu yaza kwiba nahaguraho kake konkata kugezo wabara mnongo wamanye ikibari gukora trailer check no marato hakerezi isente kuzisi abantu nimbasa kwichereza konka chekanasa sente kuzisi abantu ningenda kutana ni omutebe kanisa n'abaturikize mbakimanya ebintu binje biretirwa mu kanisa nebikayo abo kubana ba supervising konka tuize twagera ati mwe tumukutana sakanisa zeru kabiri tuineje kanisa ya John Turnawe nane kanisa rye established dena harimo nabandi nababitukumanya uko mangunanka ine bizubu omukese munywana wande no kache John ni muri kuzwana waga yes ati amakamba kanisa gitu ganu amakereziya gitu emzigiti etahamu entaha barwana bo abasalamu kikubarwanisa imari yo basalamu abasalamu abindi ukikwanza barwanisa tukuru kugira ngo Allah aliyo narga busiya twamutangirira nkai abeitu abatahana barwano mangare kandi cyaci norana ruwero hati batire archbishop amin bishop oya humwiri ensonga tari kugira ngo Yesu Kristo abere na mukaga aliyo neiza no ya receiving wo esonga nize mbiyefuna wareta point nungi abantu abakwiba sente ezo kandi abantu bano twaje kusanga twasanga bari hairosi twasanga mu kampala tabariyo because yayoleka ati sente zino bari abakurita program bakuziriya abakurita program kandi tabaro ohuri orore kabokuba wa seitinga CDO wa seitinga commercial officer wa seitinga kawo somewhere haro commercial officer owantungamo haro commercial officer Fredo wa Kitagwenda no wanyu sente nuba kwaringinga groups konko bakuziri mazima abo nabo babali omubali abakubaga program number 2 wagamba hacha abakusomesa nka mindset change component ejo ne somesebwa some consultants banu bakita bayisanga ngo they cannot maintain them ombulisako habukuba burumuruka harosako hate cyo bakozere bagira ngo let us incorporate other agencies hate baba training a region ba commercial officers community development officers na OWC coordinators honorato yanagamba hata basirikare bakija bashomariya development economics no abasirikare na ndini kugera ngo first of all bitaine muntu wena owakujo meiso gasa ko members kubasomesa ata training na baraba omu training neso kubeta sufficient because ubwire wingi never 1 week or 2 weeks konka na owakuja kusomesa na somesa echo echakumanya because for instance sako nyingi nyowe omurozero sub region ngani nsomesa sako dynamics first of all ninzetegereza nkazisoma nazugukamu kandi nabana beni nsomesa kandi nsomesa
trainers abakujya kutraininga abandi n'abantu abamwe abasirikare nabo abamwe kugira ngo tubaha ngo bagende basomese mindset y'endiyunga abandi tubagira ngo bagende batandike barore bamine basomese ubulisa no buhingi abandi basomesa mindset change abandi basomesa support dynamics yes umuntu tayine nangwa na norutoke rwa ndundi itano wamuhereza kuza kushomesa byo kwinga yarahingireho nabimanya wataho wahambunduye hatuma twine n'aba professors mu agriculture owatayine rutuki hatuno obwareza kushomesa nojya kwanga munywani wanje Diago Mabara munywani wugo ala masters absu takatayine rutuki kungano ala masters agriculture ko professor Kiduma kubiye nuya bena singa yo hanu kushomesa amateka bakamuleta hanu gwizo ga practice nyaka Kiduma meaning atone general he is some people say he was one of the worst so umuntu beburi negera ngo kora ekina kugambara areka gukora nyuki gukora jona ono tekwagwaho abamwe bagira ngo program zenzi yambaho President Museveni na government mobilizing abantu kutora bari busy bakahurira government ero manya ko kutegeka imyaka 75 hato noreka abantu bagamba bajango oyine byokozeri otumaro bisya kwa byabo banya kandi babikamba turukwetenga ku bisi kunkanye kintu fa munonga na government eyi negende bage nkoko dereza ready hakada ngo yakora ubugenyi buyo mayijari kandi yabage nkoko yesu akite cyenyanje bachireba Government ya Museveni niye bage nkoko inshakiyemo etere nduru nibyo muri yetu no buje abaganda bagera kugwanga muje atawo niye twigambura abantu bahindoko bizire kuri yo buje bachika bashaka kashakari ngo mutenzi so ateye government bana muri ko Museveni ari ngoma yabo kuba ayi no bwenge kwingi first of all toko basa kutarura umuntu niwa mutarura uti Josi kwinga ase kwinga kwinga utaruye sente neza maguru karicha Josi atire uze kwinga takahinga uti Josi kurisa takanisa ekigenderwa magere bagire kwakira sente baba batagire kwakira zo kubatungu unga yaba chance yo kwataki yo kwataka sente kandi sente zo musente nje munongo ngwini miliyoni igano umuruka gumwa abantu bangaye hatumuruko gwitu bitutira umukamba gweta ncune atanka miliyoni igana ndumva kuzwata ebinushu ibya chinchukubichuku bantu bakatabagana mazima mbiho busha so at government hiro mu muhango abo kwanohereza credit ama okhereza mabanja akona nakora ngo muzaga kayo revolving fund ije no credit ije meno mekekorwa za bank umburi ubikire mu government zitebikine ezikwetwara zikapraninga ibintu biri byenyine zitari zugurikira ngo ekintu kiteho ugaruko cyereho speech ngo razarfo kigambeho wazabuginyu kigambeho werero raro kigambeho bamba batizo kigambeho aborabuga n'umuhando kigambeho icyo nicyo cyutahano utambarana nyoka atakareba gaza banki zizi mu mbarana zigera nizegamba bo mbanda tuzukora bagoba mwako kuyaka na buri mu emwe branch ngo ni yasingira umagobo mwihanga ryona yurarebere munsibo ko mbiyaruze gamba government and services sector so atumanya ngo buzubo ayiburanga none baranga ki ati esente government teri profit motivated umburyo bushyikire government yenda kuhereza abantu sente tugeta access to credit zo guza access to credit nebanza ereba institutions zitwine niziyo twine banks twine microfinance institutions kandi zikubaziraho hatariho umuntu ari kuza kutondaho microfinance institution na banka na sako ngo kigenerwa cyo no kwakira sente akaberagira berho ntubishopa cooperative societies act ni cyangwa abantu bayo bari umwuga gwabo ubana rebe ibintu benda kusevinga kasete ka
abo mwogo kuba yuno bagera ki bakora begite bahinduke cooperative kaniye hato bo mwogo go kwakira sente nabwo no mwoga ngara bataha no bakugura rero barunde sente ikabateze besenene ngwete baza ugo mwoga gwabo no kurunde sente ngo bayigita ngwaza kwakira za rwanya saraza. So failure number 1 is structure. Muchire mindset nabanza y'umuntu wabutosha hata naza ya government yo netekateka ngo ukurete ntungu ko mbantu nukushana no kuterera umusamara umukiti akwe kiti njiba kitakushabire sinya no umusamara yuno ukatanya da hotel umusamara gushuma da hotel umusamara gushuma government yarwanyiza take time sa ukurete ntungu ko mbantu no kuterera umusamara umukiti yo ni mangwe ntukarira gergurune shuma president rasiba daga badaga abantu kagira ka speech ke kamwe kamare myaka 5 nakakoropo poko okay byari gambo ko ntu abantu kambasime government ekora no wayanga tine wayanga abo kuba twiro businge mwe twija twaganira kutwiza tuta kandi nyikiro manyi obusinge tubwire konkano no businge no sabuje even obusinge bwo committing society nabwo no businge ujire ko businge bwo kwita ebone ko witu bagira ubusinge bwo kujya gufoto akushomesa abana cyakiri important ubwo nabwo no businge ngo cyo kushomesa abana ati no kubaka kati no kubateganisa mazima abana bakomuza P3 P4 zabo ahihinura ibindi handi hakene mbaranga barya ndabwe no businge wakiriba so businge bwinge nabwo basa kushisha Roma so tarabe abafi nawe cyo omuntu wene rukwenda kurete ntunguka amuntu wabutosha amuntu wabutosha atandikire nkahi awo tufukostinga na atandikire nkahi banzorebe abantu nabakora ki korashanje bahingiri kora research korashanje bahingiri ubabuze utatu namuburaho ki baza kugamba ngo nibendembe wachenga hata abo bahembe bo korashanje abarisi ubabuze hatkandi imwe numuburaho ki embazi techitango aho naho batambire bahombazo kwitengo wakireba konkoreka kugenda ko mtown nakahiro zenga no roda abantu no barundana utumuje kuzimuze kuhinga muze kurisa taka kwata gafuka takumanya icyo kiri kumanyisa akamwe rukiriza ngamba no bakutumeza government abantu bakutumeza government John no mukozi John no mwana muto nakenda gukora so kwa kubona karumwagera atakakora you can't bring him the planners from the planning authority but the political planning authority abakwenda kwara leta kantu bakamweterere rero gumena akagamba bururari political experience wewe kafune akagera copyright akiyeho izina rungi agumena akakamani yonde yini yogaje Moses abakoreza Moses sonsasire kutama abakoreza babahigura bogamba abakoheza report ni bahato baba bakujya ngo bakuplaninga babikozere bikozere baba ibyo kushangara ibindi bya security ni bamanya ukaki ndeka maze mushobora atungaba John basase boto bakoze sage strategic planning ejito yo ntugamba bariyo mu political calendar stage missions tabadi muryejo systematic and structure analysis into igogo naenda kuzumu when to have transformation abo bari politics consolidation of power noga bahendera nyakire go konko security arimwe cyo bakweta investigation of subjects of operative interest uriya baba muhire task John yaza kurutwara reporter yiro ko gimutumira that's a task takwehereza tasks okuyo yanagenda by accident abo kwa yize kada no kireba by whatever circumstance akagiye cyane bakajya ekeshebe ku reportinga ngemirunde mingi cyo no reporting oshanati ushaka hatari hori interested muri cyo bonu wenda ugarire cyo bakutuma so John yanakora nabatumira strictly at terms of reference tasks bamuheza task nine task officer bamuheza tasks ya generate report okay so nyoni intensa kare government neba nebigenderwa birungire netagire ki konko muntu wabutosha amanyengu cyo kubanza orafune miliyoni emwe utagishisha 5 tumisiridi abantu
wora yagitungire atagira ata pereze kuhereza umukazi lifti urga rubindi kwija twagiye kuringuriza bwiza bwera twabanza twahunama kunka uzagwiza bwera yakomoroka yanje atati atekiryo ko witintuka nenje ati parish development modo yambuza namnya tebe tinki buhurizaje kindo buhuriza murukana aragomborra namwe bwashikambara warura bwa cyamana RDC agiye byakushoborera yija natongana yampereza amazina bw'abantu bekemwe abatungereza parish development modo kandi umukoyo naye kunagize gukora assessment yanjye ko muntu narangitino wabirazishemerira buko bazirengire nkano bazituye so konke mabahirwa bazitungira abantu bazetenga muzikorese thank you ikirungi ikishemeye kuba kikoze thank you kazo hariho umuntu mwangu akagera ngushitinguze nkasitama amashito mu motoka yanjye ninga big hole ngaje nzitema amashito nantine cyo kusikose zina nanyenjo zinywa amashita ko nanyi ndiyo munyeganda god Johnny yavuruga ibo wa submitting nganyo yanayivuruga kuzi icyo wambuza yatsigisiwe cyashimye kubona garuka yirkanga na nebyo kuriya kandi norebe gisayizi tekaba hwete nebyo kuriya yindi kayike kugereza kana kukabiona wache kugereza nebyanje na so ngo nore muto kwa kwevuruga emirire so konka nyowe mwana kamwe cyo kureberaho ikirunge ibyo kuriya kandi atari kuko sate nakunda bakazi obushwere umuntu ko kuzobushwere omukazi yashitya na mugenzi w'umusheje imyaka 50 ikibanje mesa ngo baba ari imyaka bashwere ni bene imyaka nkabi ikibanje mesa ngo ashatu bagira bata so ekiko na president nyinshi na celebrating 50 years it is okay tomorrow ntungamo it is okay so konka omukazi kakurga kwa mani John YMC omukazi kwakurga kwa mani ecyari kukora atandika gambira abana atushoye mubi kwaraje yashaka ikitakozere ekiri kumanyisa ngo yatandika kubyara embibo ombana we yagize iki so government yitu obwire bwe maziro mbwebembeze no kwerukunda okwine appetite yakaruru no kweyekomera abantu aha bushwere bw'abantu wanyitegereza hata nicyo kureba nereteze programs ezere kutitamu zitar kugira zitar kutitahiza zitar kukora mwagambaho ikigambo kikwatendena na n'abasirikare wano tumu umusirikare umuntu wabaye sensi zitanu bakamwakibira katsigaza 3 ngo aje kushomese parish modo moja 2 3 moja icyo masango sensi zitanu baka ziyabaye niziyahangirwa nazo ibiri nizetsigariza ubu bazumwaka bamusigereze bakamabe ideology y'amahene kwere gukora ni kwere gukora buzuma nabakorekera sensi zishatu ibiri nezabo toyine bushobozi tozineho ibiri mbaze replacing n'ikibako nizo nezabo kugumana bakomane kuko se kibar kwenda almost kuba robot hata hungambira ngo umuntu toyine sensi zishatu nashomesa aba sensi zitanu wachitegereza ekiri kumayisa ngo government ne yakora koza okukora koza no kumanya futahe kikange kata hwechi kikange kata hwechi kikanga mbone kakakora koza abandi bone kabura kubesiga hate kacamu ekesiga uyaya kiri sensi zibiri bikamutsigira 3 ngo bunda kakitya program zayo ahabo kuba nekeye no bushwere bujana bukurana buzo myaka 5 so nene yongonzi now nyowe nitangara munonga bito umuntu as programs zitakizire abantu akabatebesaho wari umuntu na ukora cyuruhura kabirebo hariya ryantone umuntu yashite imyaka 50 azari umuntu ari imyaka 50 deri nguwija bakankareba ko bari bafera president hariya kirura batera hakakorashi kakuzigiba mwentemwe ngo bone beje na demonstrate ngo reka president ngo abarisa nubozi yakubi then bafuhirente bagira bati bamfumba takayizire bamuteka yija n'ikirega wanyitegereza ahabo kubandi bamanya ngo abantu bayinekiniga cyengo ubwo to bagata kumanyante okwerukush
akabasa kurwana sen kuri ikizi yayombeke bidamu yataho dipsi ente zagumaho bota kana zimanyo rangwe tahane dikira ngore nyowe yesa kana zimanyo konka omu understanding y'abantu abakutura ni choro bakugira ngo bota kata kumanyanzi ko bakomana arofume bakoze rangwe kandi ente dikira ngore arofume bakoze ngo matamani gashitamo shuwaza kugeragereza ente muzigiziri dveri gomza mugore wo rero tugambara president aje kuronka ngo ubija kuronka ikibazo aho kwa tugura koze ni ko gwete kibazo kaguri mbaza ko no ni kibazo president kunogira ngo shahe berekere Boaz president and fountain of honor so tukajya ngo ikibazo kabaza nyoto nagamba president kubi nagamba ikibazo cy'abantu bamuweka ikibazo baronkinga abo ko kunogira ngo kakora hatkuningweto mbazi kuninga president na shaheje even kuningwereza izo bari yaroncha akabaho ibintu bibiri president akarwara gloves ya rwara kusheka misho haragaho umuguruso mbuza ati mukuru wihanga ati kanoshoro kuzakwezi atente kutetsa kuzozya kawabozo ati umuntu ati nico ino nebigernoro batahitaka ati ukawajwara ngaho kuzakwezi ibintu zakubasata but president amukorogwe nabo akija yahura hembozi zibembate byaho atakizira yajya ati nabo nahura bambagambe cyancenda nshange bakiro kubagamba nanza kubakora iki nakoze robot but continue okuno kukanga abantu nguhunami no kubitira umenyi wachitegereza obu nakubwo bote nasho obwa government sezenyima umuntu koyozya ente ezawujurire bushi uyikoma katenje akareso uyuzinte zawo ahabo kubengo umbazo kaguri go kwitengo akakuta kwito umuntu hat president waza kujwara ibgaunu okejwara mask umbazo ngo baguri go kwitiwe na kwitengo kongabwire side effects noreba faking wotizigeze okuba kutomeza president umwevezi wihanga rero ko kitakano gamaza ko yete yuri ko kucende kibazi ako kuba cyo gisente umumbiye ngo hakufa ekagumukira ku kimwe kandi kira na John nani cyo kurero se ko god kato banze tere miliyoni mwe ya parish modo iche kubasa koromu eka ya byanga toleka kugambira kusuka now ilicho kweta counting the cost hate nyenda kugambira ebi byo gambira miliyoni emwe omushejo gwe yabagambira onato omuntu okweza miliyoni emwe yana amanyangu mwirwaro tayine yo mbazi yaba namanyangu habura amashomero gakigura mwose mbahereze ibihimbe cyaza kugamo ebihimba kuba bitero kuzumu byafa ahabo kuba nebi kubaretera byanadizi emyane numugireta atitoka basa kweta mwana nibaza kutsiko kwezi ku 12 umushana n'ugutamu ngo bareta umwana gwa government baguturamo hati nuguza kumera mu kwezi ku 12 nuko kubanza umukashana uko kakaramu mu bitokuzumu umwana gufa entasibura wacitegereza apakiye amabanja ago teine bunga munju aina mabanja aina kafuno wajo unaro wa god naro wa Boaz aine teine sente abenaza irwaro teine sente ziwaro esente zo kuzatankaza umfikaho nango bamwe bababehera nguni bazonywa maro korko boy namabanja gakubambirago ekintu cyo kubaza kutekateka nuko yakamabanja ngo katanka kuturumuka aho kwa basheje bamwe tubakituramuka abakazi babo bashoyirwa abandi bitebyo biringaye umunsi gione yokora norga America na norga kwezi unsasere now hato ekiretero umuntu kumwegesa bumbatere mukono yose dezapari mbona urarebire nkahi no nemyaka yiwashite naho kurire naho shomeri orarebire nkahi umuntu wakujya ngufumbate mukono ngushomesize umwana wawe nkwinjire nguto nkuraguruze dene cyaza kurga mukurete nesente zo kutunga ngo kube mukono umwihangarira ryoro nka Uganda ngo mwihangarira ryoro abantu mutakora ko haruna nuko witse chairman wabenaga nahereza abantu nkakimuze cyanagama umuntu nagira ubusinge kana no kufera abantu kuba bari chairman wo wito nashanga abana hapuru bazana yaguze to mukasheshe mugende muze gukora nakwata ekiti cya puru nabo nashonda ho nabo aho kuba umutugu ijwire mwakaruru nibabafera hakaruru nibabatsibuka akigera ngo bagumene babetoroza ko kore no kwa tempene wanoza kwinga
no gitibuka aho yuno hingamuzi ngo gumeneye tororeta kaza kujya emtumba y'abana nasheta kaza kwite wahingire so nko kutsibuka ko barenda batsibikira yizi programs zifire ngutugumene nibatambikira he bishubye mineke tuyetorora aho tutakarga nibayeta kasya nk'eza myaka 5 nkatahiro mukandi akane nk'eza n'ufere nkatahiro mukandi ncyo kurebesha hayuna hati umwafrika nation especially Uganda nyo niza gamba Uganda esha hayuna tubatubimwe numurgamo to mukaruro mutatakarahire rubaba mutire hondisho so abo kuba esha hayuna no bakatwatura mukaruro iwe sente za parish muri washabere tinko wasa kushaba izemnyeto ukashaba and by the izemnyeto bakazinyuma azizira katano obunako nubona bende mu FDC bajya kubasa kwereza sente zemnyeto na group yanjye ni yabesingire bajya kubasa atokaragayo ndimwe na rimyo now hati kubaza ndkwendera naka nyenda kugambira ngo government kwe kugumane kwatara abanta omboro eri kubabisa nezi programs time neza kwika neza kushanga yonka yayizingiro mu konkahi omaraka okay fair enough rekanya kiri butumwe mbone kwakira honorato nari nyuba ngani nyenda kugambira tukagambira wanda gamboro shana gamboro jumbo ngarwari rusongora rwo wargambe ekaya kuri set hotel nungi eshangwa mbarra hari yakashozi kamukuzi ashunge na Divine Mercy Hospital rwe bukona wanotora osheni bakwino buhereza burungi oburmo buraro gardens aho rakore mikoro yawe yaburikika bene conference hall barero mu byo kunyo by'umurembe ugwa hati biri mu coffee biri mu cocktail harimo na milkshake kandi bene restaurant y'umurembe bakwinire cyamushana no tankana chansya cyamushana na cyakiro kandi ho naho kugerayo restaurant eigwire ekaya Crescent Hotel nko mulingo kwenda kushemeza ba customer bitwena buri Sunday mtabatwine live band kutandukana shayi 10 bizo mwabazyo mpaka shaha 5 iziciro mwenda kwenda kumenya gukiraho ebya ekaya Crescent Hotel abakutuhereza cyayo mu program y'Eishegyero cyayi yo kureba wiyahamizi cyayi za samosa n'ubundi bagurina ha n'ubundi buntu aha bono bubweta bono bw'abantu abamani obumwetinga mamazina gabwe konkarinda nariya nde nano rwonyongendo busaradizi kanson ko yabweta bweno bashyire sumu ya 0 mushanju ina emwe ina ibiro mwenda mushanju mukaga nari 0 mushanju mukaga munana ina ishatu ina ibiro munane kaya Crescent Hotel no bori umuka kandi twenda kwebaza management muze kuronda yoburaro muze kuronda ibyo kuriya buri kimwe cyona ntuba tucina omukuru honorato government burikanya neshoza sente kongusho bari yaho ukanda kwa chairman of district ukireba sente z'abakohereza road fund ukireba sente z'abakohereza nka health center for zo gurembazi umwaka gwona ukireba release zo kuzukubanzija omwenzi cyererwa ora government eri struggling nketine sente then sente zo kohereza abantu tine guarantee muzakorgayo ezimwe tuzegurize aho no abarota realistically speaking we am politics abona abanza kugamba shuka cyo kubanza nakugira ngo abamwe ba policy makers nkinda ya leta nke certain project nk'Eishegyero hati we bari yoshimye kuba numwe umugwato mukuru nitegerezo rurimo runakozesa nora hati no mwazo ningamba mpora nimba nyendo mugurusi ariyo mu cyaro ahurikirize acetegereze nka hati twine projects zo kwabantu sente omuryezo tube tukine tukatwine women empowerment ukarebe byagigenzera ukarabi yakomere n'abasigiye ukarebe za youth ikizayekoze hati bakareta sente z'abagurusi nyo nangwa ito hino butwabe turi mu katwagambira tata tutotagaruka kwakira sente ezo yashyize kinani mbona kutwarigera kuyarebera twavuga motoka zitwargaye ati mushize zitine shohora nkubuze yagaruka yazakira yaje kunka tukamwesiza
hati ubu nabenshi gukora mu mahurire hino mushija akatutera umusharaba gw'ubworo yatugira ngo umusigazi murungi yakora yako myaka 18 kusya myaka 25 mbabamba mbarra kushwera akagireka akagira umukazi ntabana konka kwenda kwitwa ubworo nabatarukora no gukora konka shwera mharaba abandi emyaka 5 yakorwa ari 25 kuzari yashatu ajumara umwire bwo kufunga nareba umugore umukazi wanjye abana kiza kugira ati bagumbana babiri bashatu ubwo yabambira imyaka 3 hata chikati byaba bita abana mbenda kuzomwishona tayine ntasya tayine cyakora hata abana bamurega no mukazi atandika kushusha kubi hata teka kuza gukora ningensa gerga hazapura oranyo karema nuwari kugenda acyorora karuru kahika nuwari kutera ari kugambira taha wotagambira nanye to kuyo karuru agaraka maredije myaka 5 ariyo muri yecho ningi betting ariyo mbe ariyashatu netana aho atandika kuzombeting atandika kutera zara atandika kuzombibina bo kwabana mbaba akora umuntu umwe naferwa nko mwana abici binatachere mu kibina cya mwezi iki tayine cyakora tayine ntasya hatabona kugaruka kugera mu mutima gwo gukora imyaka 5 juti yabambere imyaka 20 hatatandika gukora hatatandika kupaka zo kuombeka enju yibati ajikorre imyaka nkesha twena ayombeka kazo kama bata 20 ningi 15 ninga 8 kujira ukurhanga ya mujerremba bali tiyazo myaka 8 tine chiyarebere arona ageze ukujuri ingesi kuri ko arabe hata abambero myaka 5 narondo bugiga umushanga gomborra simberera inarondo inte yanades ubwowe ubworo tubururagayo no kura nakujya titweke tuvuga motoka atono mwana yajugura tekutera matara mu kiraro cy'inteza ubwo inenteza imaka giho mnadeze ndijo baje mugabira ninge ndijo yagirisizo wondijo umungo goboro tuburugera ki na kongo bande porse meka ndakamba ninde kwa kureba abantu bebe kabishatu ninyenda kuraba jona baba kuvugeze ningwa mbebe umurumuna umukuru wanje gona areba aba kuvuga za promo hato shumuro wa boda boda oshume ukika kuvuga kagari oshumo rebe umuntu watosha tine ayinoro tocherwe nente zenkibiri ahachara na yenda ki wanenda kumara huboro utakozere classification ejo noba wakora bushe bani tegereza waba noenda kumara huboro ningo rukurwana sobworo note kwa kubanza kuronda needs zo muntu ezarukwenda echa kabiri nko kuwentu iga yakugamba turukwetaga kugabira abantu sente hard cash iwe zo Bank of Uganda ochendeze lending rate chendeze mago hatko ko kugera lending rate abagiga nkaba barya bakagera bakashi beguza sente nyingi bachwara za siminti bachwara iki hata naho mushubuzo wituka kabuyanda omuntu wanyu kazacino nukuri ayijambaraguze agure bintu byingi kandi abishikisyo muntu ahadeyingi atakanyise sente no mu saturation zamu kandi abayine capacity yo kuzigarrayo konkatiwe esa nkeje no basakushanga nkati to watutera aha ukaja ngo buriyo makoreza ino musha twine mu sente zitaransi ya miliyoni 3 nko kuturya nunimbare babashabazi konka kubuze miliyoni baje kwana ugikoze saki nkati yo Boaz nango muntu yaje kugabira cyango no shuma petrol station utamfuru tanka yeni twarasha kazasigara nshaka itagafero bazatraya nkahindura mpira ahindura mpira no kireba kandi iwe ni worukora mpira y'imoto uko banantazi planning ngire nanta kumanya mwiza uzitunga so nanye ninyetera ho mucunga kashe mpira kadebero konki wa muhergo kwezi
aho ine haka sente karungi ko kukwataho kurga TV na radio hati bakwa miliyoni yakubuzabuza iwe oryo mukoze ushomereho ustamine ntu igo mushaine degrees nkishatu jona ine nkibiro necweka ogwa ine nkibiro kunkure mugambire wagita honorata ine nkishatu nezindi zugwamo abono bo kustamana bokonga bakwa miliyoni yagereye hati mbarra transfer payment nkazo mukaru omuntu bakaba muhashiringira 10 oru ohika hata nankarabira otinankande batarabira amhire kumoru hata mtogo no miliyoni mihumbo ninga no Boaz kumukoma John ebizubu byentunguka nabantu kwaboro very limited ari Uganda Kenya hari aboro Tanzania bariyo Zimbabwe bariyo so ekikaba kizubu cha government ya NRM now hatu washanga mu government teka functioning kwisi abantu herizo burugwe wamarwara amashomero yo gutonaki na nezi programs zizakubenzi gumanzi mobilizing abantu ukagira utikanziyo ukasigara toyi n'abantu webale mu tiro bwo kusasara bari mu government webale mu nyenda kubanza kugaruka mu aha godo yanagera mu president akayishwekere nafuhira ngo umuntu yamugera tukobwakara tukatujya bukunya ngo bwakara nitwe tukatunywa tukatujya kwesera aha turiyo twesera niho tukunywa n'amizi bwakara ente yo kubanza nyine nabenye nicuza niyo nabenye bate mabisi hati gatacumbire tinguganye bwakara umukazi umuntu weno yabe arwara basera rukakana rumbirizi kandi aca nari kigabagabo konka hati nso kugera nehinduka n'ibintu binge kujyana bihinduka so ngira ngo oya muburize nawe akanatekereza nka god hati wambuza wagira to ekizubu cyobona ko tikiri cya Uganda yonka kandi mazuma kandi buri hanga ribona rine program zitari zimwe na zimwe ezikujya direct mu bantu na Kenya hanu uruto obiyabena agamba ha bottom up approach nawe ine fund yateyeho yasetingira side ya hustler fund kandi nayo nekane jumjwa kari groups nkezo onarato yagamba ku organizing abantu abari organized indeed the government kabitandika kara aba something emyuga 18 categories ziri organized aba boda aba journalists aba banya welders produce dira government teragizire ngu kwata twakasenta ye kagira ngo mutandike sako ito nka government tujya kubakwatiraho na sate miliyoni konka savings zanyu shares zanyu na buri cyumuntu muteko kugumezamu kandi na government minister Kasoro yayitora uri hanga riona nabagira ati imwe muri yo mwine mu gukora you must save money daily habo kubiwe one cyo kutashya message ejo ekagenderire okwimucya saving culture habo kuba ubona bendi cyenjojo nkamba buza warugomuka orire lunch waje mu trading center kuzana puru atamo cya 5 na cya 10 orire lunch harabaho akastoke nyama utubanzo karete cage waka iyo orukumu rwagenda wahuraho iro inyama yarumo ekisura kingi wahura cyakurete cyakwakiriza wagiriroho otati otumumpa kamusha kuri otumumpa haloho embogo entare enjiri embeba obukunyu gwakumbuye muri bureta abandi bekiseye taro cyo kunya cyo kwete embeba jaza mugendo ukanye enjiri aliyoki ata mani gekiseiza ecyagaburize nica ecyagaburize okubati ekinti cyona no gukwata makaro ukagahonda honda ukagira uti nkireta mani gekiseye amuseiji uti nkireta mani gekiseye hamukazi uti nkitereza ingi nebabigura no abakozi no gumano hayaringa injira no honda ba expert kandi nibere twat kandi ba expert banga wanu kubijwi Eishegyero 2016 tujya mu kararo ka 2016 bakabuza abanye Eishegyero ngo tubakorere president ati nyine billion mwenda ziri mu kikapu mba iki abagezi ba honorato bambira ngo mutwe na factory y'imicungo ngwe yaje batera baho umwaka gumwe okwezi kumwe imicungo atino bakora mu micungo factory ebyadwisi yaberga yaje mu mezi ebyamezi yaberga hati na factory bakagikuza abayombe kirwaro musabe so abanyuganda ndwabo sente ezo komenya Uganda abashabere factory no bahe Eishegyero yakaruka 2016 15
baahi leadership isingiro maba yatume yituntu baba represented by leadership 9 billion bakanda bahawe 3 billion konka abantu and supervised by Dr. Karimo bora nagamba abantu mbija tubembera bata ni tutugomata cya person wenda remo akaririya ruteraho deputy we ari umozo kati no vice chairman ari mbya MK hati no gunamanya nyuma nsacha vice Gerard sente bagira ngo baskwasa Dr. Karimo ka invest yakora factory emicungwa naki na juice na citrus isingire kiba kusingayo kubyara number 1 ni rutoki number 2 nukamurari hati ekifo factory yago president Museveni tayine so biyona na program abakora program zone tubine ensobe yamane yeroho no kugira ngo program neiza bajistwa nationwide kandi challenges za region zino zitakusana nyo mukwendo kwanje program ko ya launchingiru mu Chibuku nesangwa umbuke di sub region Palisabu Chibuku Daka Zabu Tororo na Busia hatu bakujizire ngo hatu sub region to understand the program ya PDM emukore yayo nene nitwenda mu myaka ekorataho ebiri turole program yenu ko kuyakora obwera successful na cyarigeze zirarigam obwera successful tutandike kugitambuzo mu ihangarindo konka gukora experiment ihangariona nikimanyisa ngo noja kutunga multiple challenges and across the country kubo wabe utandike kuri twabe tutandikire na sub region nkankole sub region nke kigambo emyoga kuba emyoga ndo nyakitata twabuzire ngo hati either toro sub region kige one sub region reka man gitwitwena in the next 2 years ntuteko kugata hano program eno bweraba successful tubone kugenrolinga throughout the country now echo nikiyamba ngo mwaje kugito muhanga liona numba mazire kumanya challenges numba mazire kumanya ku perfectinga numba mazire kumanya na program eno kukwera agenda lastly nyinyi ntekereza ngo okugabira abantu sente trillion emwe IGG nagira ngo nheibwa ikumi government yagira ngo hatari kumireka tuhehemo tujya abantu babukira ngudeka ngo abantu babukira mutazibaha ngo makoresho goda tedeka atumuzibacha aha entwiga kandi yagamba kurungi atowazine zikosa kurungi abantu babukira mukabatere nduru abasuma abakwiba trillion 10 obakwizo makanisa nubatuyimucha abatugarira inyuma basitamo mu meiso nabavuga amatoke empango eza bagizire muzutero bindi abantu babukira bagira ngo babakweho trillion muri babatere ngo muzibache jone jengamba none shoti wa admitting ngo government kurwanisa corruption kandi kirimi bano jangu na admitting ati wa horora nacho cyokusereka hata girwani you okay in your view you are a journalist and Uganda government succeeded in fighting corruption okay but it has not surrendered has it atawo norecho yachitumuvungu nonda kubuza bari no magoda kaya chigambira umushije umwe cyara postinga radio 5 mu tagashomo kaya tagashomo yanda kubara kugamba amazi munora yagamba rujungu aturi bibi ya John apunta bara nimba no apunta gato no star ari manisa sente zikwiba abantu ba government ni nyingi kandi government nejya kutahura kimwe cyora abantu tubagane n'abantu babutosha especially ya muhozi tubagane n'abantu babutosha irresponsibly that way no sera program bibiyaza miya sisera program no wito koragana na muhozi aho magenyi mwe n'umujabuzi most kamugamba extensive last week so reka tamugamba hati ngaba yo magenyi batabuza magenyi namwe nyuma nchaka naho rayo buno bugenyi ukaba cyane mushishe sente z'abantu nabwo akambuza iyo gakora bugenyi Museveni asubiri kubugoda John takatarakozere John reka akategerize sente zit gukora mu bugenyi tabagete ze shitaye tafato muze ushaka inente mtwaro tazire takagira ki kuko nakibaza kunda n'abantu bona mashita no besera kwato besera tuvuga cyane office uramanya urinda hore ebitongore byone byagamye byakwerunda ndariya president ayiro mukoro sente zo mu mushoro nzufa ndebira abana bashomera mu ishomero ishomero ahigurusha kize ebirere bishatu bakatanga kineberere by'imtumba ngabishatu abana bashobora babi ki muri mu kujabuza uwanyu musukurusha please mwagarike mu sisa sente kare twayanga
ukamutsikanye yo president itimya kayo katakora kanasha gusa manya birthday manya ibi byatangiye aro birthday kuza kubakorora bukuru aro birthday kuza kubakorora kiyabira takubyikiriza tuyo tuyorganize okay kare so okay ikwenda gamba ya nubukorwa banywa nibi katuze kana gamba nyo hati government is functioning ageze gukora je zine systems zikora president awasa kwijaka kisinjuru akaguza politician geredi mwate hoki rogere no abantu bamusabire program kwera biryi ya agriculture na ya advisingwa naro nubakora research national research agriculture research something organization nubo bakumanya isinjuro ni heraki kandi production ya ingana ki bosere mbeza ki nkabande kabera maido nkoro bwa RDC abawembera keji twazo mu rukiko rwa twatwise urukiko expanded security mono expanded security meeting betana bagombora ba chairman no C3 wa chairman no C3 nwe chairman security ngombore no kwa kwari nupo hatwaye kirao twayina tugireho na component yo kugamba program za government mwe ko kutugamba ye president akati resoroti factory yaki ya juice kubagambira factory nyunga yo mugeni nwe nabe pikire yo n'urukiko rwanje rwo kubanza rwo expanded security meeting kubagambira factory ya juice buri mwaka kayashika ejo enamba item mwari agenda ikakoma kushika kunagiye kubuza factory kwezi gusa ibijuma byawe wowe igene kakwiyabiraraba amuhanda yarebe ibiti by'imiyembe abanyamuna kuri inyuma biriyo gatwe yatero factory barone miyembe ifite factory agere therefore tugire development initiatives the research guided kora benozo mu buhingisa no burisa kitongore ecyo kwatwaho ahashongejo kikugambire bifoko ko otakatirire ki ese ningatu ko kureba buryo mu bagenzire bamuhindura bagurkariki bagambira buryo mu nguburi cyaro baze kuhinga hato kabasa kugirensi ngo buryo mu n'umuhingi buryo mu n'uburi katakindi mu manyaki what else you do but you teach other people other skills okay ubwo nubwo kandi ubwo nyine ka wenyine budget yawe nkareba budget speech yiyona nkaba mu inege wowe kakajyangwa amahanga ngwana ndakuma amahanga moro nago majority ureba go abantu bingi bari umwaka kake kandi wo mushana womwe nakwata sente nagabara abantu ngozo umwaka kake so nyobwenge bundu kwereza kandi ubwenge burugi butari munaka butari urwanju izo banije nyine mico ubwenge bwanjye bundu kwereza ubu yangire ko mu government indangire ohereza ngo tugende tukagikora wenka weza especially uyu mpakasi to kugikora wenka nukuri wahabwa kandi waragirwa ahubwo kuza gukora ubwenge bwo kwereza atamufite wa leta tibyo so nyobwenge bwo kwereza ikitini sa president mbona katika tugiye nanda kwemerera 2026 kandi akurire manifesto yo kukimanya ngo gumiza John tureka mu ndo ubwenge ubumuha kwara kubera ndakwemerera 2026 ayete manifesto committee yeyi ukirikare professor Kamuntu ukirikare manifesto committee kaka muntu nateka today basasa director implementation manifesto implementation konga Kamuntu nateka today professor nana nateka yesterday professor Kamuntu uza mugamba hawo ko ubwo client wanje mbindi na asabidire government zone kwenda kuvuga ngo uri client kunyoni ndengo ubwenge kabwi hende na Moses so president agenda lete manifesto committee yeyi ombwire bamucencurre enshonga ezafiteka ngo narakuja kuzemereraho umbantu bingeze ntunguka azimanye bukirikare akora yeze kuzitunga hata azasayininge zihereze ibitongore bya government ibicondoza bizicondoze bizicencure kwariza kuzireta kuzigambirira agati y'abantu zibeze nabere zirya za NRM inabiramifu zireke kwija ziriye zishanongi
konkazi nkizo kuchema just zitakutambura zitakwaka feedback orgomba abantu bitoro abantu nkabashatu tugaruka mu studios godinza kwedeshika zo kugambaho tukwije twendera mameta tumusima Paul Karega no wa nyabushuzi cyuruha nagira ngo mwebare program nyebariza honorato hamwe na mazi sentuiga umwanya gwa government kweza abantu kashi ekabe neta sente ombya teknolojia kugira ngo abantu barije umukuko esakafuka kuzomundisa n'imbigiro cyo kureberaho government kuyakutira henkora yo kwitirira bihingwa ekate hebyoma byo kuboneza umwani ekata uza damu za mizo mbyaro ekacendeze be y'amashanyarazi ne yamizi business zikagenzire kurungi rero abantu batashobokera kumara mwana wanje kore buturumba chairman wabamwe ubwo yayebo PDM wabari kutureba program for modernization of agriculture tumuzugwenoka niyabandize kufu tumuzugwenoka simba binajangu wano sima cyangwa abasembo bari bane Kato Jackson wa mugore niwe tukureba kandi hinaba basindikire bwa text bwanyu no atahuje muswandika bingi twasubuta bushoma umugereka gufu tumushabeho no wacujuma nagira ngo nyowe ikinyegere asente za parish modo no ruhuzyo kandi niztusisira nemermo kandi takwenda kuzitunga kandi abanyakazo mutushabere sente za PDM zuburiro mbembe zbitu ine nebindi bwandikaho konka ndiza kubireka innocent nagira ngo namazima bushoma kuzuburyo mu za district bwo burengere kandi lemani wandika bingi lemani twabireba umoko cyo ka message kagufu kandi kansimba no gundo wachitora kashonye nagira ngo itwe abachitora twine cyubuzo cyo muhingisa kuza kumubona numero kwezo kumuronda bakabaletera ngo akusayiningire a form kandi akoragira aho ragure form ya PDM wanga kugura kujuguraho akubinga akugambira kubi atamise PDM kandi marano gundo washitura babaletire sofuri kumeneza bafuteka forma MP ashko kuba bareteye sofuri oro bakareta namahega nizo futeka nawe bakareta ibyo futeka nari bakareta ibyo kuteka ari ndakureta ubu not John but God ni wotaka sabeti yo nshike cyamperu maybe ko side kikibira abantu binemwemo so going forward abantu nabasiba bank bakuza kwa sente za parish modo abantu basiba mu nkiko and bo abantu abo government kutagetinga bo sente no bakuzihayo nabana kumba kuziye nyoka ina motoka bank ato noreba wowe ni ba designing sente zo bakana ba designing nasho bakana baziteka tekera abantu abarikumunonga mbone nyoyiza kwejo kurebera cyo kutu chihuranya bushozi muri iki no shanga umuntu nka Boaz na Rugodi na Ryonogo umwitakariye ainamo abantu 25 abahire okuhinga umwitakari haza sente zikitandikana zija ogumkambabu niwe kuja kutera okubuza sente ezo hazo jiche ngogu hata nabebembezi bine influence bine mwiraka kwarare chairman C5 kwarare chairman C3 neje kutera ukiro kwata ho umurka nyaburaho umuntu wanje gwa kagabandondera karuru haza ine abantu 15 mbwe nakweshengereza nkayiha karuru cyo omukaye kango munonga mbwe tanyita hato shanga sente nuzitwarwa banyi namakabarirege abayine mutoka za mpenkoni icya kabiri ubwo ababari mu mataka gabandi abebiteme tariko basoboye biteme kukwate bari abantu 16 bakakwata miliyoni 16 mukamita kako shana wano ndangwa bararamura babinji
batunge miliyoni 16 babure kwinga umwitaka reba kamusaruro ngwino none ngo biho mboro umboro reba rije mureru batahe Bine kumongoro reba kumana bahinga ni bamuhingira ni bamusarura abo kuba amakagabo tugara kwingana ngakora bari kuba kuhereza aho kwinga basharura baganda rwagati bahereza bari umushana gucyaka gwabitera na bireba Jona kajangwe yajangwe nje bakajangwe nje kibisho balamu so mbonu Godhead nyondo kwendera abantu basiba amabanka konga sente tebakuzitunga nakugambira nkore yoko niyo handi tinkujimanya omuntu bamwegesa okwekozesa tubamwegesa okukorwa babara mnunga ononato legal sentezi okazihuza practical okazihuza because legal ukatwara na rone ochimanya that is a yes ati konka practical no zihuzota in the first instance umuntu andukwa yazwa wahandikira unoza wazitwara nkaroni ngato kuba ku kigamba nikwenda ganira gumizamu antire zakuremi ishashura bate bakakureta mu mbuga z'amateka nitu tukakora manya hato twaza gukora nyone ntwiga nomo kukwata nkatukura ta polisi azikwiyaho niba hambara no pecha makumyana just hatsimwe nkora azakiro ketega ekina cya muryango cyaheza kwenda ndiyo mbunji nyonko kororeke natako mbunji cya makumyana niyo takishire wanje consultation n'imitwari ku it's not a secret kureba roya n'imdwari nubanzo zitahariye nko bezangibiri abana twaba kuzeta ngo nengo bini rebo ko bibere buhundu ko bitahariya byakira mbitaha no kujangwe bari kujangwe bare nti kuteguka nte cyakureta nkihote neki nawe ekindi ni kugambira ngo yisire tagera ki abantu mwakire senteze no muyimanya hata kirunjo muri college eje ya district zitu 14 abantu nibebasa miliyoni emwe yamuzimba gatanira nayitabine nyina tumunkize ntafa ogwa muhabira ogwa muhikumi agenda kasente kaba kagarre konkanize zakomo mwana w'umuntu yamawe ekikwenda kwendera nacho abangore tubabantu ekikwenda kwendera nacho mbe nacho gambireho twino mukoro gwa baroya okay yeah ogwa pro bono de kibanza cyo kwa mwenda ati izobe ryo neryo kukorra busha abaroya tuwe nantoragirwa kubaho kandi tukakorra abantu emishango yabo fayiro zabusha mwono takategerize kumpa zirye eboko bibiri ninge buhundu bibiri ukabanza wandeba hati nuza kundebera busha omukoro renguza kuba gurseri yacaye cya university n'abaramuza bakurumbaza kuba baraho bono muri kore sa bridge iwije ubuze byo kubuza babare nuwaga recovery rate isendeze no jangu bageze kuzihuza twiheze kwingana ki na ako na banka mbajinyaga ko ngari twatahamane tukihuza kwingana ki wazo wanyoka akaguza ikitoki n'ushashara no yitwara wazo wanyoko akaguza ikitoki no yitwara ukishishura ungenda mpora n'umukene cyanyu n'abatakuguriza natwereye abakikura bashobora cyo yakikuguza ni cyanyuko cyanjira kuko mucobeje ikitoki n'echo cyanyuko mweneze sente za parish development model na neze zindi zinyuma bore babantu batashashuriza rwo mu government ni ikitoki cyanyuko umuntu nareba ishiyo government ndagirya uki ekiyabo kushoresa ikawo kuyonka kutegereza kugira kimwe ataka batora baketegereza mama yangu urakatukona no hawoki umushoro nabamanya ngo watemba taxi wa boda naba yahoki umushoro mwera abantu bona baketegereza kwa radio yagagurwa nsiza yarese hati nareba akitokeki cyamawe riye nakize kundaza nshitami weshezo nazo neza kafuna na neza sako na neza ki so recovery rate okugaruza ziya sente kugira ngo nabandi nabo bagere ki bakwate
leta ko kuguma irinche abuka cyashanga ikitoki cyanyoko John sente zikuze baza kuhereza bakureba ngo hari ikitengo iyo nubu wabotashabere abo incho takukoza mu ishuri yo tumwenu sente zizire kanze yambise kurungi sente zizikora impact mu magara g'abantu yes sente zo impact roho abantu bakuzikozesa kurungi kandi cya kabiri na recovery rate for instance gemyoga era 52% for the last 2 years ningira ngo tal habi youth livelihood program ekatandika ibiri kumwe na bino kwa mwenda 2014 with $100 million 265 billion Uganda shillings then already hata zikubanza bo mu youth livelihood mu billion 10 kumanyisa ngo almost more than a half has been covered. UWEP era recovery rate era 70%. Yes, ezembebo zinwe zente nachi enyingi ni bagira ngo zariza naka hana tukugarakayo. Konka hati omega swe ebiri eyere ogyanagamba kitoki cyanyoko. Ishingiro uko wanoratoko cyanyina ishingiro wahonorato umusaijo umwe akasinga na fraga ngo sose mu ishingiro konka akala Kampala omurutokero harimo mukozi nyina yatemo mu kitoki ya kigusa umwana yambuza ati kitoki umukozi yamugambira ati mama yati nyoko yateme kitoki ya kiguza ori agira ati yakikora atorutoki rwanje yarigayo yaenda kutanye no muchome tuko ki but ningugambira abantu bahacyaro na bakonstitution bakamunagara na mana ka gaine akabaraba na risol fuira actually yasinga na flag bandi musindisa no soto no yagwire wenka na flag omurijo neje na advantage y'mpango ya program wenu na agamba financial inclusion konka bingi bitumwanye tegereza kurungi Uganda yona abantu abari mbona twine 3 million bank accounts bank accounts zinu so kuba ziriza either 1 million people 2 million people because I think into gain accounts mukaga ogwenisha tunyonyi nina hati every financial year PDM nereta 1 million accounts como anveigura accounts on bank commercial banks ezo sente you cannot joke with that capacity yonke kugira ngo buri muntu wena buri banka ngo yagire cyamwihaho kandi na banka na government yagire cyajya there is a very huge ripple effect than just kugira 2 million emwe nekora. Thank you umba godi churuhura ariyo na kansara akateidishe mama kasho ndena abantu bamhakaru akagabariyo muntebe akagabariyo muntebe test ne kwije for the next election ngo akatwara umwana ugwe just akashoro mu mwana ugwe yamwakire yambaro kiruhura nebe na biri wabare mnonga ekaya Crescent Hotel eje hotel neshangwa kamukuzi mbarasho ngina Divine Mercy Hospital webukona wanoza bushenyi bakwenera buhereza burungiyo burimo buraro garden za ukorera mikoro ya burikika conference hall baraye arimo byo kunywa byo murembe ka coffee cocktail mocktail milkshake restaurant yo murembe rukora ubwire bwona chance ya mushana cya kiro kandi body Sunday tuba twine live band korga shay 10 mpaka shay 5 z'ikiro ukwenda kumenyerukiraho ahabya ekaya Crescent Hotel nuza kubatongera sumu ya 0 mushanju ina emwe ina ibiri mwenda mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga munana ina ishatu ina ibiri munana kandi wo tabyetegereza iwe tungama oza ekaya Crescent Hotel buzutare ko mwineki kandi nari burza hano ya Sky TV sigara wahika ekaya no bahika omuko wawe henyine ntwenda kwebaza gusavinga chai no nyumnongo mwabazyogo azeva burwa katano ntwenda kwebaza abantu bitu abagenyi umwemeze sinwagaba entwigabare kututayira turi nawe John wabari kutayira wabari Anito Godfrey kutayira for the first time God yavuga speed mnonga yavuga makutu yeye akasari navuga speed nchi azifa ine moto kamukuru cyo mwishukuru ine nkuru guko nogirota webare umwami kuri mwana we accidents kubango tonore nguto zitu zona bakazicupura nabafunze zifunzire cyangwa byabo byono mugaze babishobere okora muki buri kimwe cyona rero kikasoma imwe yo John nore system yanyu buri kimwe cyona kishobere yetwara nore system yitu tumanyirire buri muntu mukuru wa government kwa kufa mukora budget abo kwa government nikuza kumuzikaho ntumuri kurire
mbwe nito abatakorwa budget mureke turinda amagaraga yitu baba bategereze ngo afwe bambasha bamunongo kafomu bi ekikulira mu government omuli abantu po bagajya mu haro murambo omusavu ngo umuntu yafa akazi kw'abantu ngaro 10 no ahirwo aboraga mbere muko abashaka 2.5 billions wabare munonga godi wabare umwami honorato muhanguzi agent program y'iciro nini mangu n'abateganisa ko kamwe bare kora sacrifice abuhangaritu abatura radio 5 ntone ko baza DJ Kanyama technical team abaturekaho Michael nabandi twenda ko baza okuserwa gatani sabiteri kwija nabandi Boaz wa Mongolia barare kurunje